Kampuni ya mutu ya niyo pale ya Milas baraibu abwede mutu yu ankima na yo chapati yo lea premium. Dwareba watanrite na nkiama ya Weru TV na Weru FM nibe yitea mwana kudio lunka county ya Dharakanithi ba itambia nkuma ya mutu yo musafara yo. Niwe dhirite yitia mashambi kiba Weru FM na Weru TV neke kinene na are akari bakenerete mwago iyo mutu yo. Paulo Wakabithi aina anteto nkuloki. Varo mukire we mangweta nchege ura watinda ntere mwanya county ya Dharakanithi. Musafara ura kutongoretwe na tangazaji Bakameme ka Weru FM na Weru TV. Nkurukiba kuwatanirite na kampuni riweta na nkuma teganjo ya mutu ekimeka na talea premium. Na wenda kuona mutu yo ni rahisi sana. Wenda kuona kile supermarket ya kubenawe, kile mbukerere ya kubenawe, tukawata mutu na bei rahisi sana. Ramara teregina barara ukathokoni andagani. Yereruka baragwirira taunini ya chuka kwaraniria na kariba nterino bakeba nenkagira bia wa bibi. Kona unga ya chapati 150. Gikinyara nthente jinagira baragwirira thokoni ya Kano hara mashambiki bombire kunenkerwa bia wa nkutho. Bakuma kambuni eno na nkuruki bararugira kithanda aga na kurumana nwakuga imwiri wa Yesu bonthe baratiwa na ntau ya mutu yo walea. Kiogo gabaragwirira thokoni ya Marimanti na kubatigana iringiro rya mutu yo walea premium. Bio. Kaniria na bamwe ba mabitha baba kampuni eno ya lea. Nimekuwa Roza Show na Weru TV pande za Dharakanithi, tulianzia Ndagani tukaingia Embu Town na kisha tukaelekea pande za Marimanti ambapo tupo saa hii na watu wametupokea kwa vijicho, tumewaletea mazuri na tunashukuru sana. Unga yetu ya Lea Premium ni quality nzuri. Wengi wamejaribu, leo tumefika, wamesample na wameikubali kwa sababu. Na tunaambia watu unga ya Lea haitabadilisha quality yake, itabaki hivyo hivyo na nyinyi nyote muendelee kuijaribu. Musafara urahomba kunyukira thokoni mukothima na akari Tharaka bagitiwa na chama ya mutu wa imbia. Kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Beta wa Paul Wakabithi.